non aku hakari kan interview do non di sana kan aku dia soal alang itu makin lang mga bang menera itu kakak tolong yang alang itu makam silong juga gitu kan silong mana nih acara dan tidak So let me put one question before you. For some of the candidates, they have been selected without any interview, and for the rest, they are taking interview. So on what criteria you have been selected? তাৰপিছত আমি আহুৰ পিনৰ পৰা বা গেম খেলে যদি হৈ মই ক'ব নোৱাৰোঁ মই আপুনি আছোঁ আপোনাৰ Cuma rat kroy kerja tu lapor sing milita Joko Wilo nang lidak alang Tuhan labang tangke basir ke Tuhan mangke putot kapake mawar sadang picunan ko palang ninjet tiboy nili tuma rat kroy kerja tu punoi nali arcak tip nang gipu kali nili tum hanang koinoi rada phan koinoi kabilo charne song phan koinoi dak song ham hang dor phan koinoi ladak ke abo abo ning bahasa impinoi dak botat langso karbing lo rat phan koinoi kali pulotang te labang so a project mante labang so a plan bangke labang so a meri hing a company bang kali ching hap nang check po bangke alang li therno haladak jongsi alang li ai la anar mung pen bangke nilita halo tomar therno dakji kapak rodang sungkrung menang thani goi thank you Please come back everyone. nangke hai ti tham bori to Within 30 minutes. Solution one itu yang dulu. Nani sar lagi nili tumar cek luat John Messi nak cuning rilo 39 pan sakuri wan pichunon. Aso get kali kadu kaweta nang kuli pilabi. Get pane 1 minute nang ne nasi mopen pulo. Ya simple solution alang bang lopat togra. Ya GM han to MD ba MD ba tok GM apa apa thainoi lapen atum 39 man pila po pia apa thainoi mane mo ben tan nili question ke arju bono non ta lang li ke reply nang detail lang de 39 and bong 10 16 atum than ke appointment PL already without interview and the copy of Australia 16 puno te kon belang bang in ko rake comforted people among the interview na manji interview chota kali with pass na